dobrodošli na vlogu. Obisk dobim. Ampak še prej moram ta obisk iskati na letališču. Nikoli še nisem parkirala tu v garaži, tako da nimam pojma, kje sem, kam moram iti. Je pa recimo ko sem dala Google Mapse, letališče ti da možnost, da te pelje tam, kjer so pač leti, torej vzlet, pol prihod, nisem vedela, tako da mislim, da sem prav, zdaj pa grem pogledat. Jaz mislim, da sem 2-krat iz Slovenije, pač iz Brnika letela, ampak se tako nič ne spomnim, samo vem, da je ful malo bilo. Mislim, da sem letela v London pa na Portugalsko enkrat. Gremo! Ne vem, če sem prav. Bomo videli. Evo bom naredila voiceover, zato ker po tistem, ko sem ga pobrala na letališču, sem čist pozabila snemati, oziroma tako malo sem se mogla navaditi na snemanje zraven nekoga, tako da tako polovica videa bo brez govorenja, ker sem čist padla ven iz tega. Tukaj sem začela pakirati sliko, ki sem jo pol nesla Lari. Smo se doble in sem ji dala osebni prevzem smo naredile. Potem smo šla tudi v trgovino in vzela smo si 2 donata pa kavo, pa smo šla do Tožic na en sprehod. Ok, en šparhold. Danes bo za večerjo steak. Samo jaz nem celega pojedla, ker mi je preveč. V glavnem en čips, en cuker v prahu pa mandljeva moka, ker bom jutri delala makrone. Pa še ne par piv, nefiltrirano svetlo, pa ta Thirsty Duck. Tega sem enkrat že pila, sem se ne spomnim. Tega pa še nisem probala, pajdaš. Pa tudi slovenski pa solatika, pa brstični ohrovt. That's it. A ja, pa še čokolada. Klešniki, ena slovenska. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no, he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up. Put them back together, but I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. What if I just wanna be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let it go. But what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. Honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. Dobro jutro, dan smo začeli s kavo, ne jaz, ampak vseeno sem pripravila kavo, to French press.
In pol sem naredila še pripravila sendviče, malo sem pospravila, brisala prah in počasi začela jutro. Potem, ko smo se najedla, sem predlagala, da gremo laufat na Bled, ker zadnjič, ko smo bila na Bledu, je bilo slabo vreme in ni isto, ko ne vidiš gor, pač ni tako lepo. In itak smo mislila iti laufat, tako da sem rekla, gremo okoli jezera laufat, to bo ful lepo. Pa itak je iz Ljubljane nam 35 minut vožnje sam. In ne, nismo obesila ključavnice, ker mi je malo preveč cheesy to, sam lep shot mi je bil. Evo, tek na Bledu je bil uspešen, bilo je mrzlo, ampak hkrati je sonce ful grelo. Mislim, da smo prelaufali 8 km. I'm dead. Malo preveč je bilo za mene. Ampak se počutim super, zdaj pa jem čaris. Na Bledu smo šla še v trgovino, ker sem se spomnila, da je jutri praznik. In sem itak rabila par stvari. Za kuhati še za stream, pa za večerjo, pa pol za jutri, tako da vam pokažem, kaj sem kupila. V glavnem, malo večji haul, Hofer haul. Alpsko mleko, vino za kozice jutri, magnezij, ker mi ga res manjkalo, milšnite, ampak te fake. Jaz sem si še vzela eno pravo, tu. Bom mogoče primerjala. Ladneni čips, papriko, ta je tak najboljši tak barbecue okus ima, pol te koruzne štručke, salame, piščanče, mozzarella, feta, pa še ena ta mozzarella burrata, pa kaj je to? Radajs, mleto meso, nekaj ga bom imela za takose pol, nekaj pa za bolognese. Kremni sir, ker ga milijon pojem, proteinski puding še, ker sej tak sem 12, pa 2 človeka malo več poje, tako en sploh moški. Čebula, to pa ne vem, to je energy z različnimi okusi, sploh nisem še kdaj tega pila. Čebula zelena, pa tortilje. Ok, zdaj imam pa tak 1:10 do streama. Tako da moram to pospraviti, še sličico moram narediti za YouTube thumbnail, se stuširati in zrihtati in ja, to je to, gremo. From 8 to like 13, 14. Like a little spring. Maybe it's also sunny in Germany, would be cool. No in spet je drug dan, skoraj vsak dan smo jedla na balkonu, ker je bilo res tako lepo vreme, tako toplo, po moje sem še malo barve dobila. Dobro jutro, dan se je začel z editanjem in na soncu smo jedla zajtrk. Zadnje dni je ful lepo vreme, ampak dan se je pa prav toplo, tako da zdaj pa še laufat in pol naprej delati.
Tukaj sem se začela spravljati, umila sem si tudi glavo, ker sem mogla posneti en video za Instagram. Tako da sem se proti večeru začela spravljati, malo sem bila že pozna, je sonce zahajalo, ampak mi je ratalo posneti About You All in je bilo vse cool na koncu. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this... Ura je skoraj 2 zjutraj, treba vstati ob 7, jaz imam bolj spakirano nič. Kuhna zgleda tak, to zgleda tak. Dejmo. Ok, to je to, kar imam zaenkrat. Tu si bom dala šampon za lase, pa kreme, pa verjetno si bom enega še dala za obraz umit gel. Sicer jaz peno uporabljam, ampak bo gel lažje dati. Kaj bi še lahko? To je to zaenkrat. Mogoče ene flaške sploh ne bom uporabila, ker bom itak še druge stvari imela, ki so tekočina. Ene čevlje imam za teč, to bo kar malo več placa za sebe, ampak vse bo šlo. Drugače si bil dan za snemanje in sem tako pol dneva presnemala. Za Bavči sem se snemala, ker bom imela drug vikend v soboto pa 2 dni pol hodo. Pa odgovarjala sem na vprašanje in to je trajalo tako več kot 1 uro. Tako provala sem politeriti skozi, samo mi je ful težko, tako da pol pa je bil cajt za objavo angleškega videa, pa za kuhanje, tako da naporen dan, zdaj pa je cajt za posebej. My heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? Evo, šla smo skozi security, zdaj pa imamo še 2 uri. Hi. Vsi parfumi so za mene funny, to sem jaz. Ali je tukaj good girl, to sem tudi jaz. Irresistible, vse to nekje bi še hot. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Ok, torej, šla smo na trolo in pol smo mislili na bus, pač ki pele do letališča. In se moraš očitno postaviti na začetek avtobusne postaje, na konc. Ne vem, v glavnem tam pri Šentvidu in je odpeljal mimo. In pa smo šla na taksi. Pač ni mi tako bad, da toliko za taksi, bolj mi je bad, da sem cajt porabila, da sem šla na trolo pa tja do Šentvida, ko bi lahko pač taksi poklicala v doma in bi še manj prišlo, pa bolj blizu bi bilo, ampak tek pač je, a ne. Ampak ja, zdaj smo tukaj, v bistvu imamo še 1 uro, smo se že, pač šla smo že skozi security. Jaz imam še laptop zraven, upam, da bo vse v redu z njim v kočku.
Ja, zdaj pa nekaj pojema po moje malega, pol pa na letalo. Drugače me ne strah letala, bilo zdaj, ne vem, zadnje 2 leta, ko sem bila 3, me je bilo ful strah. To je bilo zdaj že 5 let nazaj, tako da bomo videli, kako bom danes, me bo strah. Zaenkrat se sploh mi je čisto cool, komaj čakam, ampak ja, bomo videli. Drugače sem pa že bila na Brniku 2-krat sem letela tu, ampak se tako nič ne spomnim, tako sploh, kot da nimam spominov tukaj, zanimivo. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah. You always make me feel like, oh yeah. You never leave my thoughts alone, yeah. You're the reason I'm going down my mind. I just can't stop thinking about you. Ok, nisem bolj nič pokomentirala, ampak let je bil super, ni bilo nič drastičnega, nobenih turbulenc. Kratek let, pri vzletu me je malenkost bilo strah, ampak nič takega, tako da izgleda, da me ni več strah letenja zaenkrat. Bomo videli, če bojo kakšne turbulence kdaj. Pol smo na letališču najdla tudi nekaj za jesti, tajsko hrano smo si vzela. Pol smo šla počasi do vlaka, kjer smo šla iz Frankfurta do njega in ful smo mogla prestopati, tako da je kar trajalo nekaj cajta. Caroline, I think about you all the time. Like you're In pol, ko smo prispela v njegov kraj, smo šla najprej v to trgovino Harry Potter, oziroma ne Harry Potter, pač ful imajo stvari teh različnih in šla smo v trgovino po ful hrane. Lord Jesus. The name we shall not say. Oh. They have Nimbus 2000. Star Wars fans in the community. Yeah. Even though I don't care about it, I'll let them enjoy, you know. So epic. Taxis. Mimogrede, moje parkirišče, ki se imenuje, da je parkirišče za ženske, jaz ne morem verjeti. In je bolj široko, pač znam parkirati, ok? Ok, prvi shopping za hrano, Rewe, ne vidi se, ampak ja, da vidimo, kako to izgleda. Oni dobijo za določene te flaše in stekla in to denar nazaj, 25 centov. To bi mi tudi rabili. Ta znager, dobiš nazaj pač povratna je 25 centov. Sometimes the scanning is fucked. Monster Punch. Acai? Acai. Mačje tace. Candy. To so pa mačji jeziki candy. What's the difference? Oh, seasoned. Season.
Evo, nazaj iz trgovine smo, pa iz par stvari sem šla v Miller kupiti, pa v eno trgovino smo šla, ko je bilo ful teh Harry Potter stvari, pač res ful dobro, jaz sem bila čisto wow. In ja, vam zdaj pokažem, kaj sem kupila, pa ful ogromno hrane smo kupila, tako da vam tudi to pokažem. Če pa vse ful cenejš, vse je tako ful cenejš tukaj. Kupila sem si stvari, ki si jih nisem mogla zraven vzeti. Zara smo šla po moj parfum, po eno intimno milo, nisem najdla čilija, po en deodorant, gobico sem pozabila, tako da eno losion za telo, pol sprej za lase, peno za lase, pa suš šampon. Je bil tak 3,5 €, pri nas je 5 oziroma še več, pa ene britvice. Polo te trgovini smo polo vzela te Bean Boozled od Harry Potterja in ima pač različne te okuse, te bom v bistvu imela, jaz si jih bom domov nesla. Črn poper, recimo ušesno maslo in tako naprej. Pa en ta, mislim, da je kot nek butterbeer, nisem sigurna, torej, ja, ta od Harry Potterja. Pa ene bombone, ki so taki lepi, v takem sodu, po moje taki karamelni beer butter bomboni. Pol še eni, te so tudi te ugabni, oziroma eni so dobri, eni ne. Manjša verzija pa ene, čisto take navadne gumi bombone. To je to iz teh trgovin. Oh my god, this looks so much, what the fuck. I'm just gonna quickly go through, so, like, then, yeah. Yeah, I'm gonna hide. No, you don't have to hide. Ok, se ne vem, kje se ne lotim, ker to izgleda, kot da je cela trgovina na mizi, ampak to ni zdaj samo za najo, pač za cel teden oziroma 2 tedna. Ok, hiter, tu so banane, fosili, pač malo teh testenin, pol so te kruhi, ko izgledajo kot neki tosti bagels ali pa te muffin kruhi, ne vem, kako se jim reče, te so navadni, se mi zdi. Tega še nisem nikoli probala, te so pa polnozrnati, tako da bo zanimivo probati. Ena ustna vodica, eno malo maslo, ker on ga ne uporablja in sem rekla pač glih toliko, da bo zdaj za jajca, pa to feta sir, ena feta z začimbami, pol so te take kot neke mesne kroglice za sendvič ali pa kakorkoli, en parmezan, paradajz, gouda sir, ta mislim, da buffalo mozzarella, pol ene te pač piščančje prsi, pa še te, ne vem, kaj točno so te, ne razumem jaz to. Nekaj piščančje prsi oziroma salame. Pesto, pol te M&M'si so slana karamela, salted caramel, to nisem še kdaj probala. Te imajo v Millerju, tako da jih poznam in so moji najljubši. Cukri, tako da sem jih vzela, pol eni M&M'si brownie, to dvoje nisem še nič probala, tako da bojo testi, pol eni krekerji z temno čokolado, en navadni čips z soljo pa poprom, pa ta balzamiko, torej balzamični kis. In te proteinski pudingi, različne okuse, ta mislim, da je, kaj je že hazelnut, lešnik, ta je vanilija, ta je karamela, ta je pa čokoladni šokobons, Kinder Pinguin, pol so te take čokolade z oreščki. A ja, pa to sem še vzela, to sem tudi zadnjič bratu sem kupila in sem probala čokolada s popcornom. In ja, mislim, da je to za hrano, a ja, pa jajca še. In pol je še tu pijača, pivo, ne vem, to je pa je dobro, ne vem, kjer je to, verjetno nemško. Coca-Cola, rekla sem, da bi rada probala Dr. Pepperja, ker ga še nisem, se verjetno ga mi imamo, ali ga nimamo, se ne vem. Pol je pa on rekel, da je tudi, da moram to probati, cherry. To so neki zeleni čaj, ko so v bistvu pač tako nek energy drink. Mislim, da sem ga probala zadnjič, različni okusi, se ne vem točno, kjer je ingver, meta mogoče, to pa ne vem kaj. To je kot nek Sprite oziroma Mountain Dew, turški, tako da bomo probali različni te Red Bulli, ta je acai okus, ta je kaktusov sadje, ne vem, lubenica in ta je figa pa jabolka, pa to sem videla, da je brez cukra, ledeni čaj, peach, breskev, dirt tea, pomarančni sok, jabolčni sok, pa so tu neki te imunski šoti, ko jih je pač več, to ne spiješ naenkrat, pač 5 jih je v enem, tako da, ja, to je to. Ok, toliko hrane smo nakupila, da smo zdaj za večerjo se odločila, da si hrano naročimo. Dolg dan je bil, ok, ne da se nama kuhati. Dobro, bom dala tak na krožnike, da bo lepo zgledalo. Malo sem naštimala, da zgleda. To so take riževe rolice, ko imajo riž, pa to rižev papirokol. To je raca, ja, raca, to je piščanc, tempura,
to je pa pečen losos z omako, pol so te rolice rakova imitacija, pol te udamame, ali kako se reče, edamame. A to so pač v bistvu štrankla, ampak se reče edamame. Pol so tu omakice, to ne vem kaj je, wasabi, sojina omaka pa ingver po moje. Nudle z piščancem pa jajci. Tadam! Pa eno pivo. Ok, prvi vlog iz Nemčije tukaj zaključujem, v bistvu sploh niste še toliko videli, ampak ja, ful sem snemala, nekaj bo še v angleškem vlogu. Ja, ful mi je bilo fajn to montirati, v bistvu video meni tudi pomeni to, da imam jaz spomin in ja, upam, da ste toliko uživali kot jaz. In hvala vsem tudi za lepe komentarje iz tega question and answerja, ful ste prijazni, tako res, kot da smo prijatelji, čeprav se ne poznamo, ampak ko ste vi veseli za mene, pa jaz z vami rada delim recimo nekaj, ne samo novega, neko novo obdobje v življenju in komaj sem čakala, da vam lahko povem, oziroma da sem se počutila, da je cajt, da povem. Tako da ja, hvala, se vidimo v naslednjem vlogu, čau! Missing someone